HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote tuni April ni simli ni ho a Eimi Times sa kon chule van noi Thusoh chung kilah khom phabem ho Lok Sabha injan hi singka alam chun Manipur a President's role kikoi su dat na le hetpeh na neitao hi Lok Sabha member atamzo in Manipur a President's role kikoi phatsa wang ovin state sunga galatol chungchanga nasata in center themo achan ovin hi Lok Sabha to kompena thudo adom bun na khana chun Union Home Minister in North East sunga chamna lungmon theini ding in central government in bol thaichen akibol zingi atin hi achi sal hali sungchun Manipur a kina akibau imacham tapon mail hei lam kai hole kuki lam kai hot zong chamna lungmon na ding in kyo khom na anakine 18 Home Minister in Parliament a na sepong in hi alhangpi atwa hi Manipur a chamna lungmon tabang ahitan ahinla galzam ho kema lai siwa thulela din munwang lungleina hi be si hilai zetin Home Minister chun asejin hi ahinla government inwang panthai top so in panakila sing e ati amit sa chun asai ben a Manipur galatur hi Manipur High Court order ji a hong ki panahin order anaki so ni ho mama chun Center for so van lenga ahong kisolin government in lampanga akon imacha su hil Aheloute nongkai na imacha ampoi ati galaturs in mihem hin ho jenil som gu wal abaitan hichila 80% tabang hi galatur ki pat lakhat sunga thi hi vetin jong asai be in hi amit sha chun asai be ke na a tu chung Manipur galatul hi government masahon vai an hoplaiza galatul ho to kate ka numpon ahilla government masaho vai po lai 1990 lai chun kuki le naga anaki sa in kumnga lang anachil ha in hi hichi kuki naga gal achun mehem hin khu jasagil swam nga lang anabei in chuzovin 1997 to 1998 lai zin kuki peite naki sa kin hichi azong chun mehem hin khu jathumna swam nga lani lang anabei se atin hi alang khana 1990 lai chun meite pangal anaki sa kinin hichi achun mehem hin khu zakhatlam anabei in hi achun Prime Minister le Union Home Minister panmon anatu koiman Manipur anavil poitin jong opposition hon Prime Minister Modi in buinamun Manipur avil poiti ango anaw tuam bunain anasejin hi BJP invite in hople galator asu etia kisehi thildi lo hi bovetin amit sachun opposition ho anadom bun in hi Congress lamkai sasi tharol in asaina a Congress inwang thulhana kilaho akitasadin ahinla Manipur gamsunga chamle lungmon umdeng kade uvetin hi thala vai hop na ho sumangdeng chamle lungmon sa ding ki ho to na macha sa ding chale thakhana khom de hi akidei pin hi tinjong asebe in hi Trinamool Congress akun sayani ghost in asaina achun Manipur gamsunga President's role kikoi akidei sa in ahinla akidei zo kichu hichigama chamle lungmon umding hi ahiati DMK akun ke kanimochi in asaina a Manipur politics sa ki khana su baiding chamle lungmon sa ding akilhengda government in vai in hopkit ding hi daisa pin khan hi ati Democracy gama President's role hi thilhai bel se hipon Union Home Minister in akin thailama chamne lungmon sa ding in NCP SCP member Supriya Shulin tipna nezin hi Committee on Tribal Unity Kotu makaina in zan hichun somnile thumvei channa Remembrance Day chu Malter Cemetery phaizang muna anakini kin in hi zan hikin chun nampi adya hin hu anachi masaho zanapi inale geldo na chule hununga kukizo namipi kinep nagamtum munading agam sunga se solam kai ho zauna a pathen thu a kitil khona le tauna anaman hom o hi kin sunga chun haukhlen kipgen President Shadar Hills Chief Association Sahilka in nami pitil khona le dunia hin ko phala Malter Cemetery muna kivui ho zia hi pathen in itawna asana jelen na imodu ignep na lawdu hi chule chima sa in sumiten na chang uwa na po na lawdu nampi in tuni chanin amho akigyal do asingin amho zala igitil kho jingdio hitin thamona thu anasejin hi
Pathian la cha pastor jangsat chongloin pathian in itawna sangin center in dalhi muna kuki zo na mipi kana le tawna isan piwin kuki zo kangshil lamkai ho nan pi thalenga kauna ahin nei tawin dunia ikanaw le igan theina ho hi mo sia ei koilo du hi tin tir khona ani sin hi chima sa ho jana pi pomin dunia sade hills kamsunga se solam kai hole athi in sumi te zo se chunga thanglen ki gen chairman ko tu in ke pa thu an se jin hi lam kala kangui ki zotmat to na lampi adia southwest sadar hills sung get ho tila hapta khat sunga ni thumbau Monday Wednesday le Friday ana ke hongzi chu April 2nd week a ke pat ninga 5 days Monday to Friday chani si ke hongzom ding a hitai tin zan hinchun kuki in pi southwest sadar hills in mi pi het sana ene zuvin hi het san in ata alang zuizin get timing hi adia tiger get leima khong ka hi jinglam nidan sama kon nilha nidan li sung hiding hi to gon hi nammi te hapta khat sunga ni thumbo ilam la hu ki vetle aboi be ta sia gam sung nam se pe ho khan ho he thim na zala hum ki gong hi in hi dimun ki khial na om ka sia ki chi pi ding hi se zechun muntina nammi te zo sen I het thim over chele nam se pe hon jong ka chol waltai Aheloute ka gim waltai telova nammi te bi na le huido na ding a pan la zam jing ding le khan khonun ho zom ding in nam pumpi thaleng in kuki in pi southwest sadar hills in temna ne jin hi United States and Iran chunga photlo lova gal himbal khum thesin awmi na hi US in Iran gi na anesa houthi te bulu na zo se Iran je hi tia an seit okiman in ni kho phabat masanga pat Middle East kam kai sunga galsat le na hole galsat konglen ho atol bezing uvin hi US Defense Secretary Pete Hetchet in ana thulha bangin galsat konglen USS Harry S Truman jong agam kai sunga tol hinabana USS Carvinson Strike Group hozong Middle East kam kai zading in ko hi kitave US to ugon hi gam kai sunga bit na na ding le Iran akon gi na ho vendo na ding a abolova ki seizing bang in mabana US in chana machalna ahin nei ding hamti hi hetchen hi po ekiti US in bomb hi le na min thangta B2 steel bumble scoop ta zong Indian Ocean hokma Dago Galsia mon anatol tawin hi chile na hon apu thei GBU 57 bomb ho hi Iran 10 Congress sa ta anuya chilha appeal nuclear holpi ho bulu na man thei zing akiseje achung chuna Iran 10 atosat zing houthi gargu bol ho chunga bom hi na zong akhan sa zing vin Mars ni sim samlanga ni hu akon tu chenin vel zanival achilha pizaw tawin hi akigut now asan sa bezing wang vin US officers on Iran to akidaw kisa to na ding hilovin gamkai sunga US in akitip na commitment ho gamkai sunga to khompi ho to anei ho subul hit na ding le maban a ahung se thei ho vendo na ding a abolovin ase vin hi alangkhana Iran in US machana chu hata in demna anaisin iham ta Iran chunga buluna ahum khale ata to ale thuna kineding a hi ati thilso to kiman in Russia in iham ta Iran nuclear mun pi ho buluna ahum hi kha le thilphan azri loading a hi ati chile gamkai sunga ding US ading a golpha Saudi Arabia Qatar le Kuwait hon gamkai sunga ki dona ahung so khale a airspace ho koima dinga hon pi loading ovin a sezun hi mailama nuclear deal to a khauna Iran in apam lova achila thailo le alo thailo US in buluna a nei dating chu mizo se gin cha chu hi Taiwan to abulabal nailo to Philippines in hinung saida hantin China in gi ga na anaisin ko hile meza ki chimchu meima in aka ading hizong ati Thusoh hi Philippines Armed Force Chief Romeo Brownell in asapete anga ana holim na iham ta Taiwan gam China in buluna ai nei khale na tong Beijing theding a ki gung saicha ding uwa ana se hi thu ki sei dom na Chinese Ministry spokesperson wa jai kun in press conference ana bol na Philippines do na adom na neisa het to lo u Taiwan to ima aselo ding uwa na pondo a hi aman asay ben na US le Philippine ki ka military lama ki guizap nan gam kai sunga chamle bit na asu linglaw thailo ding hi zong ati he thei chu US le Philippines ki ka
F-16 kichoto thailana amna chunga Thusoh Lakhom hon thudo anei nawwa hitabang thusei na hi an ahi akiti alangkhan Wednesday ni hu akun China ten East China Sea vela Taiwan kamsunga munpoi moho bulu dingdan bom kap kithim chuna nanei uwa Taiwan dawn a Taiwan President Lai Ching-te chunga ha ta de na thu China ten a seizing kinu chu ahi hichu kovel gam hodinga selo thailo khat chu hikin ahi Dunia ding in Thusoh HB in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovil na bon un mang phalit chibe